Kini kedai kebentar ke bahasa Huawei, contoh story ukun teman siam ke kini. Kita kibriu balik kelas, bat kiba pulih hakata ke college, haba ki yoi ba ujak uyaj bet kalenda. Kumta kili mencur ban pentip ye usamla, congka ubadai William. Uwei naki udon ye number phone, cong William. Bat ula phone ye bat ula pentip shpang kani. Wat lada long kumno ru kim kwa baya kalenda en shuyo da kiwei pat kishenrang. Kakali jong ujak syam la penyang hakachka penyang kali jongka college ke jong henrei hakusurok kebacan hakata ke college. Kalinda kapet ye ujak hakata ke por bat keong. Ngaklem la ban ngej ye pi namar ba imama chunga iong ba pidai ubriu ubalerit bat ubaburi ye ledi menta te ngalangej kalaong. Ujak usyupu samarki bat ukongu upli kecingkang jongka kali bat urung. Kalindaru kelarung lang bat kelasyong haka kali jong ujak. Ujak ulanya ya kali syabaran ke square ke jong badru uyalam ya kalinda syaka manager office hadien bikila poi. Habalarung haka office manager kalinda kelas sei ya kikot nakapla ke jongka. Kidai kiplan kumno ban penyat bha ya ke square bat kani kelapan suk mensiem bat kelapan keman ya ujak. Namarba ulayo ya kanong tray ke batray stam ke balapan kre ya ladi na kebenta kikam. Ujak ula perkat, bat ula shimrai, ba un ailat ya kalinda, lai sengi, bahkan persyang. Bat lada ki baro ki yajbet ya renti, kumba ki plan, kemud un ailat ya ka, bahkan beteng ya kata kekam. Ujak ha kata kapor ula mud ban mi no na kata ke office, henrei ladon bawan tiet ya kecingkang, bat ladon barung. Dei ki bawan don kam ya manager. Nomor manager Andi ula syabe na kata kekam, kum manager cong kata ke square, labun bun sengi. Kikam kicam hangta kila sakut lun. Kumta ha kata kapor ujak ula pet ye kalenda baruang kacing persyang menta kelas dang. Ujak urki baru kongu. Kalinda ha kata kapor kalaong snow bahaban rung. Badru kala shimkia bah ya kata kekam. Kidon ketuk ningut kibriu kipawan rung. Kibara ya kitiar gitar kicongki. Badru kibapan kre ban ai kacing ai snow bah. Kemud ba manager Andi ucule yakini ha kapor beladam. Henrei kiladap da kacing lengo habaki yoi ya kekentai ke bawah priu kabasyong hakashuki manager. Hello, ngadai ilinda i manager batma jong kanika square pidon kam ayu kalinda kalaong. Kini kitiar ngiwan ra ngikwa ban habaki labu ya kita kicing ai sungbaha hakamij kalinda kumta kalakendet bat kalaong. Ngimkwa ban pediang yakini hangni lada pikwa ban ong ai sungbaha ban ong. Kita kipriu kibawanan kam kiladap da kecing lengo bada kecing sengau kendet namar bau manager Andi hakipor belalej ukwa yaki bakin ai da kecing ai sengau bahaya bat kalin dapat kelong da kawai pat kecing long kani kelapan long yaki bakin internet ya kecing long jong kalinda bat kilas tang ban keren ho kikrempej ya ujak namar ba kitrai ba udai tang unong yarap lani ubriu ubawanan kam ya kalinda ujak sengawi ai lani perkat ai shpang kani. Ha kata kapor ya kecingkang ladan bakanyan, bat ladan bawan rung. Ujak ul sengu kendet namar uyui ya ke sweetie, kecingmut cing perkat ke jong nang shu ban perkat ha kata kapor, ke sweetie ru kala yui ya ujak ba udan hangta. Ujak ha kata kapor ula kulmar cingmut, ula perkat imat ke sweetie kawan hangni, na kebenta ban renew ya ke kontrak ke jongka, namar ubola ula deb yetu haka, shpangkani kekam, badru ba penbej ya kekam ke jongka. Lada kayu uang ni hatu kanampau kata kecing sisa pa udai mau bathit ya ka square hakacu korukom ka sweetie ru keladap da kecing kenden kayu bah ka office manager ka terikam tang hiki kendiat por haba kalayat nang ta dang mentan kayu badan barung hapo office te kala perkat pakan wan ban ya kendu badru ban keren sepang kecing renew ya ka kontrak henrei haba kalarung kam sempoi perkat ban ya ujak ban ya kalinda. Kalinda kata kapor kasyong ha kata kashuki manager hatu kala bandai ka manager ka batmai lada kalong kumta tip ujak wadan kam ayu hangni ka ai kebaca haba kita barorngut kia pej mar keliang ujak ulah tip ba kadan ka ai ka ba ka sweetie kalanang perkat batharai shpang jong ka sweetie kala perkat ba kadan ka ai ha pedeng jong kita ki arngut dang ha kata kasiteng si haba ka sweetie kadang dap da kacing kendet amar kacing sisa Bakalinda kawan wad ya ujak
Padru haba ucak ulayayat berkalinda bat ban mi na kelas ban lej bat ka kala perkat ba kita arngut tharai ki lej ban ya kendu bat ban yashongkai paramaki le si kala ban longru ba kimut ban lej bam she restoran Henry ke sweetie kampoi perkat ban yu ucak hangta kata kadai ke square kacaka ban le business kumnu wan poi hangni wan le ayutem kai ke ba pen lengo bat pen sengo phala shushu ya ke sweetie kalong ba kalindaru ko dan hangta namar kalinda karang dei ka samla puli college baru kam padap ya ka graduate ke jongka namar kata kadau kam sengo phala ba ka don hangta square namar don shibun ki chingpen berngya hakata ka square baru shibun ki samla puli ki ciwan hangta ban wan bam ban le kai baru ban pencak thaj hoi ka sweetie kam sengo phala ya kalinda bakan don hangta Henry ke ai ke bakal lengo na ka banta kalinda ka perang dei ka samla puli college bakan syong hakata ka office manager baru hakata ka syuki nadu menutip kalalong manager baru lada kalong kadai kumno kidon shibun ki jingkli ba ka sweetie ka kwa bantem bat ka kwa ban yo ya ka cubab ba kumno kalinda ka yalam ya ucak haka office manager hadin ba kawan wad yu hakata ka sitang singi hapo kelas jong kini arngut tip kidon cingedai ayu ka sweetie haba ka perkat ba kidai kum si samla Henry kumnupan kim don kata ka cingedai nadu menshua lani kim cuya kendu baru kidang cuya kendu dang mentahi kacing perkat jong ka sweetie ba kita arngut kidai sicur lani si samla kalaca no nomor ba kamla ban pen sisya ya kata ka cingedai hap deng jongki ucak ha kata ka puar nang le ai shu nang shu ban keren lani ban ai daw ya ka sweetie nomor ba ka sweetie kaladap da kacing tharai lani da kacing suba ha ka dur khmat ka jongka bat kani kala nangcur tip shu kumnu ban le kumta ulakali sweetie phiwan dan kam ucak ban si bat uhab ban kali neng kong kata hooj utip baka sweetie kawan dan kam ayu ngawan hang ni ban kali shapang ka renew ya ka kontrak jong ka company ka sweetie kalayat kham shachan nadu menu kalinda kalalong manager ucak ru usu kerngak kli ngam tip ai shapang kata kalinda kawan yalam yang hang ni hakashi tangsi kala itu baka kwa ban ai jing trai part time na ka benta chonga ti ngalawan shani hooj ngarang sushim ti ya kani ka kerdan kum ka manager chokani ka square badru ka chiarang khat bangadon kam nong yarap nomor ba duna nong trai menta kum tang la khot ya ucak bang wan yarap laong kalinda ka batip ya ucak pa perkhat ayu kum ta kalar khi kalindaru kaladap da ka ching lengo haba ko yi ka sweetie ka badai ka nong hikai ba ka wan hangta tip ka wan don kam hangnia square tharai lada ka long kum ta kadai ka bapiang ka sweetie kelas ngotu bat ka sngo ba ka ching batai jong kalinda kalong ka badai bat ka badon nong rem ka ai ka papen lengo ya ka sweetie kalong kumno kalinda ka shulong manager rengkhat ka tip ba manager andi lasha be na ka office hakisingi ki baladam ka sweetie kala perkhat ba ya manager andi lasha be kam namar ba ujak ufun ya ka cheni ka ba ya dai perlok ni ya itu bat utrai jong ka square ndrai ka ai ka ba kampoi perkhat kalong ba utrai jong ka square buchli haka caka jong manager andi da ka samla puli college badru ka bam padep ya ka graduate ka jongka le si kalinda ka don ka chingya itu bad utrai jong ni ka square leng ba kata ka sweetie kala pen ko ngu yaladi badru kam don shu ya kata ka ching sngo phala kala priang ya kata ka chinglong manager jong kalinda badru ka pet ya ucak khendian ka sweetie kala ong ya ucak phila trai shitom ba hakini kisi hatu haki por beladap omdai ba pitrai hakatu ke agency kabadi bat thit yeng ucak hakata ka por usuong ba ulai ya kata ka kam Henry uklampai perkhat shipang kata hala ka mensiam ka jong ulong tip ka sweetie kan le kumno lada ka tip ba udai utrai jong kata ka square haoj namar ba kalinda kala ong yepi ba kadon kam nong yarap te phidai ban trai bhai ka kam ka sweetie ru kala pen shlur yu haoj ngan trai ucak ular khi hala ka mensiam ka jong hadien ba kalinda kala dep ban penbiang ya kita kikam chong kita kibriu ki balawan rung hakata ka office chongka kelas dang ban le sai ka kam chong ka sweetie hadien ba kala dep ban kali shai na ka sweetie ba kamut ban wan renew ya ka contract kala ong ya ka sweetie bakan wan pat la shai lani hakasi ka babut namar ba kadang shuwan trai kam tip ya ka caka babu ya ka contract chong ka sweetie
Kalinda kala shule ban ai daw ya ka sweetie shpang kani badru kala ong baka haban ya keren shwa bad ubos kani kala penlong ya ka sweetie bakan dom kendian badru kala ong ubos chong pi kwa sai ka epan uparlok chonga ulong pa uladap ban penbej ya kini ki ai baro badru bangala ban pentamai bat ban renew no ya ka kontrak Kalinda kamtip ya uta uparlok baka sweetie ka ong nrei ujak utip badai mau uta ubola Miss Sweetie uai uta uparlok chong pi Kalindaru kamla klem da kali shpang kani Utrai chong kata ka square ladai da ubat mai badru omdan ka khubor lani ka ching pentip shpang kani Hendrei karahdu menta tang kendian ki batip lani ki ba itu ya uta utrai ubat mai Wat kita kinong shong dukan ki peran hakata ka square kem tip ai shpang kani Kalinda kala perkhan balik si ka Sweetie ka ong ya uparlok barim ubadai parlok batu mama wendel jongka nrei menta kata ka square lani ka plaza kam dei shu jong mama wendel nrei kala dei jong ujak kumta ka Sweetie ka haban shim ya ka cingkit kli badru ban pensyai shapang kani namar ba Kalindaru kam tip ya ka ba ujak uberkhan hatu kan renew ya ka kontrak jong ka company jong ka Sweetie tada kam smutu ya u kamon kam ka jongka kalakun Kalinda ka haban da husiar bat ban pikir bahas shapang kani nga ngam tip ya ka kerteng ka Sweetie kala shuang da ka cing bombansi hatu uta uporlok jong pi udai ubola ka Sweetie ka shuran cing tip kendiat shpang ni uporlok jongka ubadai ubola ka cing shisha kalong ba ka Sweetie ka shutip ba udai ubriu ubaru spa baru badan bor kam tip ai shpang jong u kam tip ya ka kerteng ka jong u lani karta ka jong u ubriu ubalong kumno lani kam tip kumno ban chubab ya ka ni ka cing kli hatu phim tip se hakani kapor Kalindaru kala lengo badru kamtip kumno banle ya kata ka kontrak jong ka Sweetie hapo mensiam ka jongka kala lenga bat kam suk mensiam ngaru ngamtip kumno ban ong to kam lelei uparlok jonga ulong pau uladep ban yarap yanga badru uladep ban penbej ya kani ka kam tedei na kani ka daw ngawan hangni ban pentamai bat ban renew ya kani ka kontrak ka Sweetie hakani kapor kala kelumar jingmut nomor ba kamtip kumno ban ong Kalinda hakata kapor kam sngo nang lei ei berkala perkhat Miss Sweetie ka ei kabang kwa ban ong happy kalong ba ubos uladei da bat mai hakini kisngi badru hatu uta uporlok jengpi udan ka chingi itu baru ini ubos ubat mai jungi Henrei hakata kapor Kalinda kala poi perkhat ba kala haban kali direct na ujak hakabai dei berkani ka kam hakata kapor Kalinda kala pej ujak bat kalong jak balik pim call ya ubos badru ban kali na u hakabai dei bat kacing pentamai kontrak chong Miss Sweetie ujak hakata kapor uladap da kacing kenden badru ulas ngotu ya ka ei ka ba Kalinda kamut ban ong ha u ya kani ka story in sebeteng biang pat la shai ka sngi kublai shibun ya phi baro